Baby, it's 3 a.m. Had you on my mind, and it's not the first time we've gone through this. Pozdrav braćo, ljubim vas brat, dobrodošli u novi video na našem kanalu. Danas snimamo, kao što ste u naslovu klipa već vidjeli, kako skinuti Cleo za SAMP. E sad, šta je Cleo i šta možete pomoći toga? Cleo to je, ubacite u folder gdje ste instalirali San Andreas, a mislim da skoro svako zna šta je Cleo. I poslije toga možete da ubacite razne modove. Sad neko to zloupotrebljava pa ubacuje i neke cheateve, ali većinom za modove se koristi, tako da ja ću danas pokazati kako da skinete taj Cleo. Nije nas bilo 2-3 dana, tako da šta ćemo. Idite u vaš Google pretraživač i kucite Cleo. Meni se poremetilo vrijeme, kad ja to napravim, vidimo se poslije. Opet piše clock error, pa promijenio sam, brat. Evo ga, stavio sam bio na 9, a danas je 8. Znate ono kad ne idete u školu pa vas briga za dana. Dobro, kucite Cleo, idete ovdje Cleo library. Uđite tu. A sad ja se izvinjavam što je meni loš internet, stvarno mi je loš internet, zato što napolju pada kiša i nešto je problem sa ovim telekomom do konekcije, tako da ne zamjerite, rekli su da će to poprave u roku od nedelju dana, ja mislim. Sad imate Cleo za GTA 3 i za GTA Vice City, to nikad nisam koristio, ali imate download for GTA sa, stisnete tu. Ajde. Evo ga. I on se skida. Sad, kad se skinuo, stisnite tu. Ja sam već jednu skidao, ali nešto, pošto sam reinstalirao GTA San Andreas. Idete run, izaberete jezik. Ok. Next. Sad, ovdje gdje vam je instaliran GTA San Andreas. Evo ga. Next. Ovo sve štrikirajte. Next. I install. I next. I ovo ne morate. Finish. Sad idete tu. Open file location. I kada ubacujete nešto, dobili ste Cleo, dobili ste ovo Cleo readme, ovaj Cleo, šta piše ovdje? Changers. I kako ubacujete nešto, znači idete ovdje u Cleo i ubacite ovdje. Sad, sljedeći klip će biti kako baciti anti-crasher da vam ne crashuje SAMP. I to je bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da ste uživali, ostavite like i subscribe,